Somalia is a new Somalia. We are just rising from the ash. waayo 30 sano aanu ahayn ma taqaanay dad dawlad la'aan. I've always knew that I would come back one day. I'm a member of parliament. We've been forming the government since I've been here. The actual president was elected by the parliament democratically, transparently, and it was being followed all over the world. And the president appointed prime minister, and the minister appointed his cabinet. Somalia has a unique opportunity to start a new parliamentary infrastructure and system, creating best practice rather than following best practice. dalka inay dawlad u dhalayaysa oo xornimo u bixayna waxa farx iga keenay. nabad baa soo dhawaatay, dawlad baa noo dhalatay, dawladdan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay shaqayso. The life is not stagnant. The life has to be changed. Sometimes the graph, it doesn't stack one place. It has to go down, it has to go up. We went down and now we are going up and up and up. It's a paradigm shift. Somalia is back. Every day the guns are silent is an important day. It means that peace gets a better chance of taking root in this country. sawirada hadda aan sameeyno waxay ku saabsan yihiin dhiirigelinta nabadda, hirgelinteedii, dadweynihii in dib loogu soo celiyo sida ay xiriir oo la yeelan lahaayeen dawladda, sida hadda midkan gadaashaada oo kale aad ka arkaysid. geed ayaan sawirnay, waxaan ku qornay dawladda rasmiga ah. geedkii marka geed waa taqaanaa haddaan la waraabin dhinacyada laga joogin dadweynuhu aysan ka joogin dawladda ma hirgelayso. dawladdana waxaa laga sugaa waa shaqo abuuraysa, nabadgelyadii, caafimaadkii, tacliintii, waxyaabo saas. Very populated place. The people, they are walking here, they see our message is directly to the politicians, president, the prime minister, the ministers. We put here when the elders, they come together to select the MPs. The elders, they say stop the money and the warlords. And that is the nice one. This is yesterday. So this means the tradition from the civil war to a permanent government. When we took the independence, when they take the flag of Italian down to the flag of Somali, ding, ding. That night, it's the best memory I can ever have it. We were the envy of the Africa about the democracy we had here in this country from 1960 to 1969. Back to Mogadishu, the republic's capital, on its path to independent development. The city existed before with these same houses, streets, and people, but it's a new city. Africa has changed, and so has Mogadishu. The potential is that this country could leapfrog many developmental stages and go to the front of the queue. Now we have a constitution. There are three classical powers, each of them well defined in the constitution. There is the legislative, which is the parliament, and there is the executive, which is the president and all the rest. And then you have the judiciary. The result of their work must coincide and be the elements that take the country forward.
waddankan waxaan jeclaan lahaa inuu dego oo nabaddii iyo dowladnimadii ay ku soo noqoto oo mashaariicdii dib loo furo dhinaca bulshada in mataqaanaa dhalinyarada wareersan sidaan u bilownaba hore aan u bilowno haddana sidii lagu sii wado oo training loo sameeyo oo maqsuudta la wacyigeliyo. wax weyn ayaa arkay gabdhaha sidii horeeto oo lagu bixi karin jidka oo isbedel weyn jiray jidka adoo socota liska dilaayo liska kaaxiraayo hadda si fiican markii madaxweynaha si fiican loo doortay ayaa xuriyad weyn helnay waan ku faraxsanahay. كان هذا waxaan arkay in mustaqbal fiican haysano wadankeena oo hadda sidii hore uu ku soo ahaan jiray inkastoo aan kale aan wadan oo nabad ku dhalano oo kale intaan aan dhalinayba oo dagaal iyo qas ka dhisnaa inkastoo hadda nabad intaan aan arkaaba oo madaxweynaha cusub. Now you see girls and boys swimming together, playing soccer, and you see a nightlife here now where people just stay up until 11 o'clock. And you see those stores, coffee, tea shops still open. Those things never existed before. maadaama maanta dawlad rasmi dhisan tahay in khayr iyo wanaag iyo sharaf uga soo rayso ayaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeedna ay la shaqeyso qofta haday dalkeeda dawlad fiican toosto rajo fiican ay nolol fiican helay ganacsi fiican la helaa waxyaabo fiican la helaa rajo fiican la leenahay. You can see amount of construction, whether it's a businesses, whether it's a homes, whether it's a hotels. I see bright Somalia, bright future, new Somalia. The time we're experiencing will never be repeated again. In developing this new constitutional democracy, and the vibrancy of this country is brilliant. What we see is us taking role in every issue that concerns us and concerns the world. Next 15 to 10 years, Mogadishu will be unimaginable place. And I hope my prediction will be perfect.